komishi yolaka lukaNkulunkulu ide ikhongozela ngelinye ilanga iyochitheka iminyaka yakho bese incipha lokhu akhuluma ngakho lo muntu ongumnikazi walencwadi uMose ukhuluma ngento enjalo cishiselwa komuntu iminyaka yokuphila ngenxa yezinto ezimbi azenzayo kukhona izono eziphatha amadoda zasemakhaya ikhona leyo nto angawuphathi ngenhlonipho umuzi kayise iso likaNkulunkulu liyakubuka azenzele akuthandayo kukhona into ongeke uze ukwazi ukungena phakathi kwayo noma ngabe uyathandaza kangakanani awunakwazi ukungena phakathi komsebenzi wolaka lukaNkulunkulu nomuntu kakhulukazi mangabe engaphendukile wazisola yinto leyo maNazaretha ofanele niyazi ukuthi akekho umuntu ongangena phakathi komsebenzi wolaka lukaNkulunkulu nomunye umuntu uma ngabe lo muntu engaphendukile ezenzweni ezibanga lolulaka lukaNkulunkulu kodwa ke uMose ukhuluma ngenye into mina ngikhuluma ngokunye yena ukhuluma ngokufa okuza njengalezi zinto engikhuluma ngazo ngolaka lukaNkulunkulu mina ngikhuluma ngesikhathi osinikiwe emhlabeni ukuthi awusazi singakanani nangaso ukufa kuyafika ufike ngeinsuku zokuphila kwakho obuzabelwe ngoba seyiphelile ukuthi kambe uyacabanga yini njengoba kunamhlanje kuphelele yini njengoba kunamhlanje uma kufika isikhathi sokuphela kweinsuku zakhe amakhosikazi ebandla lakulomu zazothi hlala lapha wena unjani mawunje isidwaba sakho siphi uthi ubalekela kwawa sekuphakameni nawasho nyathi cha unakungena lapha phakathi kwethu imvunulo yakho ungakhohlwa imvunulo yakho ngoba izofuneka njengangomumo wayo uma ngabe sewudlulile emafindweni ekhaya ungakhohlwa imvunulo yakho ngoba izofuneka nethikithi lasekuphakameni lizofuneka kwakuthiwe nabantwana abancane kukhona abantwana abahamba umuntu engakaveli kwathiwa bafanele ukuthi uma seyifeziwe izinto zabo njengoba abanye baye bethi mabe benzela bese bebathengela neingubo nemvunulo yasekuphakameni iyafuneka uye ngeminyaka yakhe ebudala uma wayesasebushesha ngeneni ibe khona ubuke ababe intanga yakhe mase bekutubhani uthola utubhani uma sebese sidwabeni uthola isidwaba uma ngabe kubiza umgidi la ekhaya edokodweni ubuso uyikhipha lemvunulo uyibeke esiceshini kuyosinwa kuze kubusiswe imgidi obese uyisonga kahle sewuyibuyisela eboxini layo kwakushiwo njalo